Okay guys, abantu benshi mukunda kureba video za Nyagisosi cyangwa kuzumva, ariko mukumva aka sound nk'aka ngaka kaba kameze nk'akazi cy'ukuntu nyine ukumva karyoheye amatwi, gatumye comedy iryo hase cyangwa ukuntu itangiye bitumye ikurura abantu, ukumva ntago wayikuramo nyine bitewe n'ukuntu urimo urumva itangiye neza. Guys, rero ndagira ngo mwino video turebe ibanga yakoresheje se cyangwa ukuntu ushobora nawe kubona sound nk'iyi ngiyi kandi utiriwe ujya ku mu producer ngagukorere audio nk'iyi ngiyi utiriwe utanga amafaranga. Rero guys, nimba nawe ukeneye kumenya uburyo ushobora gukora sound yawe ukoresha muri video cyangwa se nk'uku Nyagisaba yabigenjeje, urasabwa kuba ufite application ya ChatGPT n'agace gatonya kino sound kugira ngo tubashe gucreatinga sound imeze nkayo neza. Kandi uburyo tugiye gukoresha tuyikora mu gihe cy'iminota mike cyane, nawe ubu ngubu uri burangize ino video umenye ukuntu ushobora kubyikorera. Rero guys, nimba nawe ari ubwa mbere ugeze ku ino channel, kugira ngo ntihajye hagira ibiganiro na bike bigucika bisohoka kuno muyoboro, ukanze subscribe, liking ino video kandi wibuke no gufungura inzogera kugira ngo ntihajye hagira video isohoka kuri uno muyoboro ujye uyibona mu bambe. Guys, kandi hari n'ikindi gitekerezo wifuza ko twagukoreraho mu yindi video, wacyandika muri comment bitatuza tugisubiza muri video yuko wakibajije se cyangwa wifuza ko byagakozwemo. Rero guys, ngiye mugiye kubana, nitwa Shema, reka dutangire. Okay guys, urahita uza hano muri ChatGPT, uzo kandi kuri utu tuntu kano kantu ka file ahangaha woherereza ifoto, uzo kandi ahangaha kuri file ahangaha kugira ngo ahangaha ni ugiye gushyiriramo ya sample ya sound tugiye gukoresha. Ahangaha uze wandikemo, uri bwandikemo ngo wampaye prompt ya Suno AI, wandikemo gutya Suno AI ivamo sound nk'iyi ngiyi uku imeze. Nurangiza kubyandika wowe icyo urahita uzawohereze, utegereze igusubize. Urabona ko ihita dusubiza vuba byihuse. Wowe uri buze scrolling gatoya, uri busome biriya nimba ubishaka, twe turebe aho yanditse yatwandikiye prompt tugiye gukoresha. Ahangaha urahita uyikandeho, uyiselecting, uzuyikopiye. Fata ino prompt yawe tuze tuyikopiye, katuyikopiye, uhita ukanda copy. Numara kuyikopiya urahita usubira inyuma uze muri Google Chrome, uzo searchingemo Suno AI gutya. Nurangiza usearchinge, urahita uzuhingukira ahangaha uzo kande kuri iyi ngiyi ya mbere, urahita uzukanda ahangaha kuri create, kuri kano kantu ko hejuru, utegereza akanya gato, urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Wowe urahita uzukanda kuri kano kantu ko munsi. Ahangaha turahita tuza duhitemo hano kuri style of music. Ahangaha kuri style of music uzo pastingemo ya prompt tumaze gukopiya, uri buyipastingemo. Wowe icyo ukora urahita uzukanda hano hepfo create. Ahangaha niho uri buhita ukanda, utegerezeho akanya gato yabaye creating. Urategerezaho akanya gato, ntabwo bitinda. Guys, urabona ko sound zacu zimaze kuba created, urabona ko baziduha ari ebyiri. Noneho kugira ngo tubanze ducekinge twumve yuko kizo baduhaye arizo, twemeze kuri imwe twumve. Noneho twumve n'ingi ya kabiri, twumve inziza twakunze cyangwa se nawe uri buze gukunda kuzo wa creatinze, kaduhitamo ni ya kabiri twumve. Okay guys, urumva ko sound zacu zimeze neza, wumva ko ibanga twarivumbuye
igisigaye ni ukuzidownloadinga. Ibi bintu nabyo bisigaye byarabaye ikibazo, ariko tugiye kureba ko ushobora kuyidownloadinga. Urahita uza ukande kuri aka kantu akangaka, uzutegereza akanya gatonya. Wowe icyo ukora urahita ukanda ahangaha kuri copy link, ahangaha hano uzukande copy link. Icyo ukora urahita usubira inyuma, uzukande kuri kano kantu ko hejuru aka ko guteranya aka, kugira dushyiremo indi tab. Uze hano muri search, ahangaha hejuru hano muri search, uzu searchingemo Suno downloader. Twe twari searchinze, turahita tuza, urahita uzukande kuri iyi ya kabiri, iya kabiri scrolling gatonya. Dubu scrolling gatonya, uzukande hano handitse Suno Music downloader, enter Suno Music URL, ukande hugumisheho, uhita pastingamo ya link tumaze gukopiya, uhita ukanda download. Ahangaha uhita ukanda download, utegerezeho akanya gatonya. Ino website na downloadinga vuba, urategerezaho akanya gatonya. Urabona ko indirimbo yacu ibaye downloaded, urabona ko yabaye downloaded. Icyo dukora rero, turahita dusubira inyuma, tuze nanone dukande kuri kano kantu ko hejuru, dusubire inyuma, tuhite dusubizamo ya tab ya Suno, twongere tuze dukande no kuri iyi ngiyi ya kabiri, nayo tuyidownloadinge. Biterwa n'izo wakunze, iyo ushaka kudownloadinga imwe, washaka ukadownloadinga ebyiri. Tuhite twongera dunyura ahangaha nanone, tuhite dusubira inyuma nanone, dushyiremo indi tab, twongere tuhite dukanda kuri kano kantu ko hejuru, tuze kuri ka gatabu ka Suno downloader akangaka kano, uhita uza twongere dupastingemo link tumaze gukopiya, twongere tuyipastingemo, tuhite dukanda download. Ahangaha dukande download, utegerezaho akanya gatoya. Urabona ko nayo ibaye downloaded, urabona ko ibaye downloaded. Guys, igisigaye no gucekinga tukareba yuko zageze kuri file yacu, kandi bimeze neza cyane. Turahita tuza hano muri audio, turebe ko zageze muri file. Ngaha muri audio urabona ko sound zacu zimaze kuba downloaded, zahageze. Dore ngizi ebyiri, ngizi ebyiri ni kuri ya ziba zimeze. Turaza dukande kuri imwe twumve. Katwumve n'iyindi, urumva ko iya mbere ye yarangije kuvuga neza. Katwumve n'indi. Okay guys, urumva ko sound zacu zamaze kuvuga neza, kandi zivuga neza nka ya yindi ya Nyakso. Rero guys, nimba nawe washakaga kujya ukoresha sound nk'izi ngizi, iyi ngiyi uba wikoreye nta copyright bajya baguha, kandi urumva ko nayo ari nziza kuyikoresha muri comedy, nta ribi, cyangwa se mu zindi content yawe iyo ari yo yose wagakoreshamo. Urumva ko ari keza, nta kibazo. Rero guys, nimba ubona ino video hari ikigufashije, kanda subscribe, liking ino video, wandike n'igitekerezo muri comment, tuze tugisubiza mu yindi video. Ngiye mwari kumwe, nitwa Shema, naho ubutaha mu yindi video. Ciao ciao.